induru ziravuze nyuma yaho abarwanyi ba FDLR, FDNB, FARDC ndetse n'Uwazalendo bifatanyije n'abacancuro bateye bagashotora M23 bakayikora mu birindiro byayo ndetse bashaka kubisubiza inyuma Masisi. M23 ikaba yakoze operasiyo ihambaye cyane igasubizayo ibi bitero bya FDNB ndetse bafatanyije n'abambari ba leta ya Kinshasa, aho kugeza kuri ubu ngubu M23 kandi ntagaruka basubiza inyuma ndetse no gukubitira mu mavi gusa, bikaba byagaragaye ko yafashe Masisi bidasubirwaho, ariko kandi ikongeraho uduce nka Ngururu ndetse na Ndete. Aha hari isibaniro rikomeye cyane hagati ya FDNB ndetse na M23. Abasirikari kandi b'Abarundi bari bivanze na FDLR zari zimaze igihe kingana n'amezi 6 ndetse kigera ku mezi 7 zitorezwa mu shamba ryo mu Kibira. Kugeza n'ubu kandi iri shamba ryo mu Kibira bakaba bagaragaye ko hapasinze abanyeshuri 600 ubwo Generali Kayumba Nyamwasa yasozaga aya mahugurwa cyangwa se iyi training yarigera ku mezi 6 n'ubundi yari yamusiba abasirikari 600, akaba yasoje training ku mugaragaro. Abasirikari ba FDLR bakaba bari bivanze na FDNP, Kayumba Nyamwasa ndetse na FDNB bakaba bafite gahunda yo gutera u Rwanda babicishije mu mutwe M23. Turaza kandi kunyura mu makuru y'Kinshasa mu mujyi rwagati kuri stade, aho hari kubera imyigaragambyo y'abakozi ba leta bamaze amezi 12 badahembwa. Ibi kandi bikaba byateje imvururu. Ni mu gihe kandi leta ya Kinshasa, leta zunze ubumwe za Amerika zategetse leta ya Kinshasa kuzana M23 mu biganiro, ariko mu by'ukuri umutumirwa mukuru muri ibi biganiro bizongera kubera ibizasubukurwa i Doha bikaba babitumuyemo bategetse leta ya Kinshasa ko igomba kuzanamo Joseph Kabila Kabange. Kugeza uyu munsi ukaba ariwe uri gufatwa nk'umucunguzi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi byagarutsweho n'ikinyamakuru African Intelligence, aho batangaje ko uyu muyobozi Joseph Kabila Kabange ubwo yarayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribwo yari ifite amahoro, ndetse byagaragara ko yafataga n'abanyesha inyeshyamba zigiye zitandukanye cyangwa se n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagafatanya kuyobora igihugu. Aha kandi muri 2012 n'ubundi bakaba barafatanyije bakaba barasubije M23 inyuma mu ntambara yabaye muri 2012. Ibi kandi bikaba biha Joseph Kabila Kabange ko ashobora kuba yarayoboye leta iharanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yarayoboye neza. Ibi kandi bikaba byatumiwe, akaba ariyo mpamvu yatumiwe mu nama y'Idoha kugira ngo asobanure impamvu yibagiwe ikintu kimwe gusa cyo kuba ataracyuye impunzi zivuga ikinyarwanda mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza uyu munsi aba baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se b'abanyamurenge bakaba bahoterwa kuva aho uyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi agiriye ku buyobozi. Ibi kandi bikaba byakomeje kuba imvururu. Ibinyamakuru bikomeye cyane nka CNN, ikinyamakuru cy'Abongereza ndetse na African Intelligence bakaba bateruye umutwe w'inkuru ugira uti Joseph Kabila Kabange kongera kuyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi byari byagarutsweho mu nama ya M23 yahuje yakoreye ariya igoma muri Hotel Serena hamwe n'abanyamakuru, ubwo umunyamabanga wayo uhoraho Benjamin Mbonimpa yasobanuye ko nta kibazo cyabonerwa umuti mu gihe cyangwa se ngo haboneke amahoro arambye mu gihe Joseph Kabila Kabange ataba ari muri icyo kibazo cyangwa se akijemo, cyane ko amakimbirane yose yaturutse hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo. Ibi byose byabaga ahari. Ibi bikaba byatumye atumirwa mu biganiro kugira ngo nubwo mu by'ukuri harimo ko ashobora kongera gutegeka ubutegetsi bwa Kongo, ariko akaba yategeka mu kinyabupfura ndetse abaturage bakaba babigiramo n'amahoro. Mu ntara ya Ituri mu gace bita Ibeni hakaba hakomeje kubera imvururu ndetse n'imirwano ikomeye cyane yahuje M23 ndetse n'Abazalendo. Turaje tubabwire iby'iki gitero. Kivu y'Amajyaruguru aha Masisi, hagati ya Masisi ndetse na Warikare mu gace ka Pinga hakaba hagaragaye imirwano yashamiranyije M23 ndetse na FDLR. Mu bigaragara izi FDLR zikaba zari zimaze iminsi bari kuzitunda mu ishamba rya Kabuzibiega, bikaba ariho ibitero bya
FDLR biri guturuka. Kugeza ubu ishyamba rya Kahuzi-Biega rikaba bigaragara ko rimaze ricumbikiye abagera ku bihumbi 2,000 baturuka muri FDLR ndetse na FDNB bafatanyije, ariho hari kubera training zikaze ndetse bakaba banafatanyije n'umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Umuyobozi mukuru wa FDLR akaba yatangaje ko mu gihe kingana n'iminsi 14 agomba kuba yakuye M23 mu nzira kugira ngo abone ukuntu yitambukira atere leta y'u Rwanda akureho ubutegetsi bw'i Kigali. Ibi kandi ntago byumvikanweho n'abategetsi bagiye batandukanye. M23 nayo ikaba yasubije ko ibyo kuba batera u Rwanda ntacyo bireba mu gihe igisubizo cyayo cyaba cyakemutse, bamanze bakemura ikibazo dufitanye mbere yuko batekereza ibindi bibazo. Aha muri Kivu y'Amajyepfo kandi Masisi, hagati ya Masisi na Warikare mu gace ka Pinga bidasubirwaho, akaba hatangajwe ko intare za Sarambwe ariho ziri kuhagenzura. Reka twinjirane ku kibuga cy'imirwano, operasiyo ihambaye ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bigomba kumvikana muri Uvira biri gukorwa n'abasirikari ba FDLR kugira ngo birukane M23 muri coalition, babone ukuntu bategura umugambi wo kugira ngo bazatera u Rwanda. Ibi kandi bikaba byari biri gukorerwa mu ishyamba ryo mu Kibira, aho mu Kibira akaba ari ku ruhande rw'u Burundi, bikitwa Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda, aho byamaze kugaragara ko iyo teye ibuye mu gihuru havumbukamo byinshi utari usanzwe uzi. Ibi byabaye kuri bombe yaturikijwe mu ishyamba ryo mu Kibira, ariyo mpamvu hahise habagaragara ko uyu Generali bita Kayumba Nyamwasa yari afitemo abasirikari bagera kuri 600 bivanze na FDLR ndetse na FDNB kugira ngo bakomeze baje gutanga umusada wo kugira ngo M23 ntizafate Uvira, ndetse cyangwa se bakaba bari kuvuga ko n'abasirikari bari gutorezwa mu ishyamba rya Kahuzi-Biega bagera ku 2,000 bari kuzafatanya mu mugambi wo gutera u Rwanda baciye mu Burundi, mu gihe ibyo kugira ngo bazace mu duce bazenguruke banyura muri Kongo bitakunda, ubwo bagace mu ishyamba rya Nyungwe bagatera igihugu cy'u Rwanda. Dore ko Evariste Ndayishimiye, perezida Neva uyobora Burundi, yari yatangaje ko nubwo guca muri Kongo ari kure, ariko hariya guca mu Kibira yamubwiye ko ari hafi, byoroshye kuba yagera i Kigali. Mu makuru yacu uyu munsi kandi twaje kubabwira ko uyu muperezida bita Joseph Kabila Kabange wayoboye igihugu cya Demokarasi Iharanira Repubulika ya Kongo mu gihe kingana n'imyaka 16, kugeza uyu munsi mu biganiro bya Doha bakaba bamwifuje bidasubirwaho ko ari ugomba kuba ari intumwa nkuru mu biganiro bya leta ya Kinshasa ndetse na M23 kugira ngo mu by'ukuri ibi bakorana ibiganiro biganisha ku mahoro. Ukwezi gutaha Joseph Kabila Kabange akaba yari yaje guhura n'abayobozi ba M23 igoma mu gushakira ikibazo umuti cyo kuba yakumvikana ndetse no kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi ngibi bikaba byari byumvikanyweho na M23 ifatanyije n'uyu muperezida Joseph Kabila Kabange. Ibi kandi byaje kuba kidobya bitewe n'uko leta ya Kinshasa yahise ishinja uyu Kabila ko akorana na M23 ndetse ari gutanga igihugu ku mugaragaro. Ibi byatumye tariki 26 z'uku kwezi turimo agezwa imbere y'ubushinjacyaha, aho yashinjwe ibyaha bigiye bitandukanye byibasira inyoko muntu ndetse no kugambanira igihugu ndetse no kuba yarafashe ruswa kugira ngo agambanire igihugu. Ibi byaha bikomeye cyane bikaba byari bibasha no kuba byanamucisha n'umutwe bidasubirwaho mu biganiro bizabera i Doha mu kwezi gutaha. Bikaba byatangajwe ko Kabila ari we mutumirwa mukuru kugeza uyu munsi. Abanyamerika ndetse n'Abanyakatari bari kwifuza ko yaba umutumirwa mukuru, cyane ko kino kibazo ari we biri kugaragara ko ari we wagikemura cyane, akanabazwa ku bibazo bijanye no kuba ataracyuye Abanyarwanda ndetse n'abandi bose bari barahunze bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda
akanabazwa impamvu atacyuye impunzi. Ibi bikaba bimaze gufata indi ntera bitewe n'uko ari ishingiro ry'ikibazo gishyamiranyije M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Reka twinjira muri operasiyo yambaye cyane ibikorwa bya M23 muri coalition zo kuba yakomeza gusonga mbere. Ibi bikaba byabaye mu gace ka Masisi, angaha ni muri Nguru ndetse na Ndete. Bikaba bidasubirwaho ko byatangaje ko intare za Sarambwe ziri kugenzura utu duce. Aha habereye imirwano y'injyana muntu hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cy'abarundi FDNB bafatanyije n'aba FDLR bari bamaze iminsi batozwa mu shamba rya Kauzibiega. Iyi mirwano yafashe igihe kinini dore ko byagaragaye ko yamaze nk'amasaha 3 ndetse pari kuza imizinga zigiye zitandukanye ndetse n'amabombe agiye atandukanye. Ibi bikaba byarangiye M23 yigaruriye utu duce twa Nguru ndetse na Ndete, ariko abagera kuri 25 baturuka ku ruhande rwa FARDC bakaba babipfiriyemo. Bibi kandi bikaba bikomeje gufata indi ntera bitewe nuko harimo n'abafashwe bugwate baturuka mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi kandi bikaba bikomeje kubangamira M23 cyane bitewe nuko mu kwezi gutaha M23 yari yafashe abasirikari b'abarundi, yari yafashe matekwa irangije iraba basubiza ku mugaragaro. Ibi bikaba yararakaje Perezida Evariste Ndayishimiye akabifata nk'agasuzuguro bitewe nuko nta numwe kugeza kuri saburo bafataho M23. Leta ya Kinshasa ikaba yarumvikanye na M23 ko bazahana imfungwa ku neza, ariko leta ya Kinshasa kugeza kuri uyu munsi ikaba itarigeze bikora mu byari byabahirijwe ndetse no mu byari byifuzwa mu nama yabereye i Doha. Byose nta na kimwe cyakurikijwe. Iyi ntambara kandi ikaba ikomeje gufata indi ntera nk'aho yazamutse mu duce tugiye dutandukanye, Pinga, Masisi ndetse no muri Minembwe mu misozi hose. M23 ikaba ikomeje gutangaza ko iri gukomeza kurwana n'abawazarendo ndetse bakaza bameze nkaho bagiye gusura mu by'ukuri, ariko bakenyereye ku ntwaro bagera mu baturage hagati bakarasa bikarangira bishe inzirakarengane zigiye zitandukanye. Izi nyeshyamba n'ubundi nk'ibisanzwe zikaba zigenda zimeze nkaho zivuye kwahira cyangwa zivuye gushaka ubwatsi bw'inka, ariko zashize imbunda mu bwatsi zagera hirya zikabona gutangira kuratsa. Imirwano ikemeje kugenda irashamiranya FDNB bifatanyije na FDL ndetse na M23 bikaba bikomeje kugenda bishyira ubuzima bw'abasivile mu kangaratete. Kugeza kuri uyu munsi FDLR ndetse n'abambari bayo harimo na General Kayumba Nyamwasa bakaba bafite ibyiciro ndetse by'ingabo bari gutoza mu bice bigiye bitandukanye bigize isi, ndetse bakagira n'abaterankunga badashakira u Rwanda amahoro bari mu bihugu bigiye bitandukanye ku isi. Ibi bikaba bituma uyu mutwe ukomeza kugenda ugira imbaraga, dore ko n'ubundi winjiye mu gisirikare cya FARDC ndetse bakivanga. Kugeza kuri ubu ngubu bigaragara ko mu basirikari bakomeye cyane bagize iki gihugu FDLR ifiteho nka 65%. Ibi kandi bikaba bigaragara ko FDLR ariyo iba hafi mu kurinda umukuru w'igihugu. Ibi kandi bikaba byarakomeje gutera inkeke bitewe nuko kwa 27 z'ukwezi gutaha aribwo leta y'u Rwanda na leta ya Kongo byari byemeranyije gusinya amasezerano y'amahoro, ariko mu by'ukuri bakarandura FDLR mu Burundu nk'umutwe uhangayikishije leta y'u Rwanda kugeza kuri uyu munsi. Ibi bikaba babyumvikanyeho imbere ya nyakubahwa na Perezida Donald Trump uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri bakaba baremeje ko bagiye gusenya umutwe wa FDLR, ariko bikarangira uyu muperezida yisubiriye bitewe nuko yafashe abasirikari bagiye batandukanye akabavanga mu gisirikare. Ibi kandi byatumye kuvangura FDLR na FARDC kugeza ubu ngubu bikiri intambara. Mu by'ukuri M23 ikaba ikomeje kugaragaza ko iki ngiki kikiri ikibazo bitewe nuko n'ubundi kuba bashaka amahoro arambye mu buyobozi bwabo ndetse no kugira ngo boke igihugu cyabo agomba kumanza yakura abashumeri ndetse n'imbobo ndetse na barutsahurira mu nduru mu butegetsi bw'iki gihugu. Ibi bikaba byari byasabwe noneho n'ubundi kikaba icyifuzo cya Donald Trump uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika
kuko yari yabasabye ko bavanga ibisirikare byombi, bakavanga abasirikare bombi ndetse no mu butegetsi bakagiramo 50% ku ijana. AFC M23 kandi yo ikaba yari yasabye kuyobora imyaka 8 izi Kivu zombi. Ibi bitakiriwe neza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe kandi M23 yatangaje ko mu kugeza kuri uyu munsi mu bice byose igenzura nta musoro wemewe, bitewe nuko bano baturage batari bagomba gutanga umusoro, bitewe nuko n'ubundi bano baturage bazahajwe n'ibikorwa bya FARDC ndetse na FDLR, bitewe nuko bamaze igihe kitari gitoya bakora, ugasanga FDLR iri kubasahura ku nararibonye ndetse n'imbabazi ndetse n'ubwenge bw'intare za Sarambwe, bakaba basanze kugira ngo bakomeze kubaka igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari uko bakorohereza umuturage kugira ngo abashe kuba yabona ibimutunga muri kino gihugu cy'intambara cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubw'ibyo kutangazo ryasizwe hanze na Nyakubahwa Benjamin Bonima, umunyamabanga uhoraho wa M23, bikaba byatangajwe ko mu bice byose M23 igenzura kugeza kuri uyu munsi umusoro akaba ubuntu, usibye ko sosiyete zikoramo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'izindi serivisi zikomakomeye zireba leta cyangwa se zireba abanyepolitiki, izi zikaba zizaja zirasora. Ariko mu by'ukuri bikaba byatangajwe ko M23 ikuyeho umusoro mu gihe kingana n'imyaka 8 cyangwa se mu gihe kingana n'igihe zaba gifite utwo duce. M23 kandi bitewe nuko Felix Antoine Tshisekedi mu bugambanyi bukomeye cyane mu gukomeza kugambanira M23 nayo ikaba yatangaje ko itagomba kuzasubira inyuma, baka ari ukwavansa baka bakagera ku ntego bihaye. Intego z'uyu mutwe kandi akaba ari gutanga amahoro ndetse no kugarura ituze mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Demokarasi Iharanira Repubulika ya Kongo. Ibi kandi bikaba byarabayeho mu rwego rwo gutabara abanyamurenge bari bafite umutwe bita Twigwaneho wari uramiwe ubugizi bwa nabi bwakorwaga n'imitwe yitwaje intwaro yashigikirwaga na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi bikaba byaragarutsweho n'ubundi na Perezida Donald Trump ko uyu mutwe ugomba kugira ubusugire, kandi mu by'ukuri inzira yonyine yo kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igire amahoro ari inzira y'ibiganiro. Nubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi we abona inzira yo kugira ngo abone amahoro ari inzira y'intambara, inama ya Perezida Donald Trump bikaba bigaragara ko we ashaka kugira ngo hakomeze inzira y'amahoro, bitewe nuko n'ubundi iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bya leta ya Amerika. Ibi kandi bikaba bishira Amerika ku mwanya wa mbere wo kugira ngo bumvikanishe M23 ndetse na leta ya Kinshasa kugira ngo barebe nimba bashira intwaro hasi izi business zabo ndetse harimo n'amabuye y'agaciro babikomezanye. Ibi Donald Trump akaba yabigarutseho mu ruzinduko yagiriye mu Bwongereza, aho yahuye na Minisitiri w'Intebe akabazwa ku bijyanye no kuba umuhuza wa M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bamubaza n'impamvu yaba yarahereye kuri leta y'u Rwanda mu kugira ngo amanza yumvikanisha n'igihugu cya Demokarasi Iharanira Repubulika ya Kongo. Ibi kandi akaba yabyanzuye avuga ko mu by'ukuri bari bamukeneye bitewe nuko n'ubundi babonaga ko ariwe mucunguzi, bitewe nuko leta ya Amerika ifite ibikorwa bigiye bitandukanye muri buno burasirazuba bwa Kongo, kandi bari bamukeneye kugira ngo abafashe kumvikana bitewe nuko babonaga inzira y'intambara yarabananiye. Yagize ati banarangeneye kandi bakeneye ko mu by'ukuri iki kibazo cyabo tugikemura, kandi kubera ko tubifitemo inyungu cyane ko bakeneye ko tubagurira amabuye yabo y'agaciro tugomba kuzagikemura rwose. Anagaruka ko igihugu cyose cyangwa se umutwe uzashaka kubangamira ibisubizo bizava mu masezerano bombi bazasinya cyangwa se ntagire uyashyira mu bikorwa, igisubizo ko ari ukumurasaho ivumbi rigatumuka. Dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu munsi, mwakoze cyane, mukore subscribe ni kuri info 250. Aha kandi hakaba hari amakuru y'ubwoko bwose ndetse by'umwihariko avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kora subscribe kugira ngo amakuru yacu nakagaruka, kandi wakoze kureba iyi video urakoze cyane. Yakoze operation ihambaye cyane igasubizayo ibi